bono. Sentini education khamani kai kaisa na region nok saima je home ministry no hoite kaisa education kari rakha je tini India no hoite Bangladesh te Myanmar ni je illegal migrant phane rongno bongno one man ni bisingo rutubai kari bongno tisa pushback khani sung abno tini kaisa sini khwai district ni YTF ni ngoi sung kaisa memorandum submit khalai bega sini khwai ni education thani phaya kai khub kaham response makha bo sai tongo ang sai tongo tongo nok to try khaidi gai bo phai feedback kaham makha belai no excited bo abono tui sung family main reason gai tini chini khwai bo sini Bangladesh border by share thai like dom di yango Asrambari Bonbazar yango Gomsing yango romdi yango Ramchandra ka thang yango Belsora yango Bogabilok amrok kabangma sin Bangladesh by border share thai so gai sin khwai bo amo hai chances bisi bag mui tongo so abon bagino tini mo je metano kaham kai nanan bagai sing paithang YTF ni ngoi tini khwai district YTF di committee ni ngoi sing phai deputy sing bega dinan logi tongo sini Ramchandra ka ni block president sini muchang Riton Deborma Asrambari ni block committee president muchang Sapir Deborma dei tongo sini gobang malida jonon joy obiti sini Dikor Samir tongo gobang ma jotona sini leader sok meino kaham na excited ma sing bin thani response maka abon bagai belai belai hambai